Yo novi loloto me dogona mikem le miaƒe tɔkple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔame eye menye be mia katã mi gasɔ gbegbe le kɔsira ya ƒe ŋkekenyui sia me ale be aƒetɔ ke nye miaƒe Mawu eye ke mia katã mi subɔna la egale nu ƒo ge na mi eye mi le klalo be miase ƒe egbedasi ke woatsɔ to eƒe nyagblɔɖila dzi ke le miaƒe ŋkume gaƒoƒo ya me. Nɔvi lɔlɔtɔwo egbe ƒe tanya le gbɔgblɔm bena dzitsinya kae le asiwò, dzitsinya kae le asiwò mahã. Ame ɖe la gblɔ be dzitsinya nane enɔ ame siwo mahã abia nenema eye madi be maɖe gɔme na zi ɖeka na se be dzitsinya le ame si vovovovo. Dzitsinya ke nye dzitsinya nyuie nɔ ame ɖewo si. Dzitsinya si ke nye dzitsinya si ke le agbe enɔ ame ɖewo si. Eye dzitsinya ke nye dzitsinya si ke kuatri enɔ ame ɖewo si. Eye afi dzitsinya si ke ku keŋkeŋ la ehã ganɔ ame ɖewo si. Eye ta biabia le vavano le gaƒoƒo ya me be ɖe oya ɖe dzitsinya kae le asiwò mahã. Alléluia. Ne mi ɖe Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ me, Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ etamewo kpukpui blaeve kple blaeve me. Afi ya miaxlẽ nu le be Alléluia. Afi ya miaxlẽ le bena nɔviwo miaɖo to miase Mawu ƒe gbe. Le kpukpui blaeve me mi le xexlẽ bena eye esi enunɔlagã si le Mawu ƒe aƒe me o Mawu ƒe aƒelu la le mia si ŋuti la, mina miatsɔ dzi nyateƒetɔ ate va le xɔse ƒe kakalẽdzi blibo me abe ame siwo woklɔ dzitsinya vɔ ɖa tso woƒe dziwo me eye wotsɔ etsizɔzrɔ̃e le na woƒe ŋutilã ene. Alléluia. Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ ya le gbɔgblɔm na nye kpɔ be ɖe nɔvinye abe amewo siwo mi nye eye vevietɔ mia kristotɔwo biabia le vava na wo be ɖe dzitsinya katutue le asiwò fifi abe ale si ke ɖeɖokɔ yɔ be nye kristotɔ ɖe dzitsinya kae le asiwò mahã ye nye biabia mi le. Elabe ale si ke mi nye le agbalẽa me le Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ etamewo me kpukpui blaeve kple blaeve le gbɔgblɔm na mi bena eye esi osɔfo gã le mia si le Mawu ƒe aƒenu la ta la woklɔ mia ŋuti tso dzitsinya vɔ̃ɖiwo me. Ame kae nye osɔfo gã o alo nunɔlagã sia o. Nunɔlagã sia nye Yesu Kristo ke tsɔ ye ɖokui va ɖe anyi ɖe nye kplo ta. Ye trɔ zi osɔfo gã alo nunɔlagã mavɔmavɔtɔa ke le fiazikpe ma dzi tsɔ yi ɖe mavɔmavɔ me la eye trɔ zi nunɔlagã na mi elabe ye va wɔ dɔ ɖe nye kplo ta. Ye ŋutɔ tsɔ ɖokui abe alẽvi ene tsɔ ɖe anyi ɖe nye kplo ta ale be nye kplo la miakpɔ xɔxɔ, miakpɔ ɖeɖe,
miakpo agbe alebe dzitsinya vodi sikele miasi chavayi esike minye nouveau la otala bena watro klobia be dzitsinya ma watro zi dzitsinya yeye bubu alebena alléluia praise the Lord alebe dzitsinya nyuna autonomie asi azon ici asike la gbene no merci azon nena tinya nyuna mi le miape Christo to va gbeno no me esiayi elabena nenyebe un nouveau alors ba le nouveau me la que enya amesike dzitsinya quatrina alors mesike yebo dzitsinya ku va se sikako ala se gome bena enunolaga sikenya feto Yesu Kristo o sofo gama sikele miasi le maufa aponu tala yeba klom nya petisinya o se onye disinya vodi o dala anabe azola disinya nyila na sio alabe disinya nyi sikela sio la ala ti enyanye na o disinya nyi sikela sio la anabe agbe anowo disinya me anabe hoho anomo alabe esie ila abe Kristo to yeye ke troisième la wa anye ametohere bena le wonya okatame alors nous selme la ala wonu sike le eteve elabe disinya fwa nu foname na disinya vodi la siola ala do vono be na o na disinya kuku la siola nu sokata lo na wa wosigbe nu kuku ele wa me sokata si disinya ye yele kenya gbe pe disinya to kenya disinya nyu ke tie ye na mala anono ti enyanyo no gbe ocho gbe elabe disinya vodi e no mesita lesi kemi menya mawo disinya kuku e no mesita esi kemi menya foto voici que Yesu Kristo va o donye siele nye kwe tavola e klomye pe disinya o konye disinya kuku la e gbagbe o konye disinya ki o kwatri la e nabena otro no mena o alebe disinya nyue ke la gbela e sumiasi amesika ode Christophe doke wo ye ode otobe ye akpo agbela ye gomo ocho disinya agbeto demo alebe ese edoda sisike Kristo wa wona ola gome alebe azola ye no kocho demo la ye le na bena ohala agbe be disinya asosio bena na wonu sianu le agbepe lulu ayinu wonu la agbepe lulu ayinu owosikesi be disinya la gbela ala wonu le agbepe lulu ayinu ye gomede ye gomenye bena ke apoto Yesu Kristo cho agbenami la eto agbenami bena mi maga kuo ba mi anu agbe cho mavoide mavome vo kapina do stage ma alo akpamala debe ala jesi do kuo le kaka dole gota hey benade hallelujah yenye mau unsekatato le to kenye osofo alo nurolaga sike le miasi le mauve ape enu sike nabe okro miape eji miape disinya ohu
eye dzitsinya vɔ de trɔ si dzitsinya nyuie ne dzitsinya nyuie la si o la ala de susu nyuie gɔdɔgɔdɔ ne dzitsinya nyuie alo dzitsinya si ke nye agbeto ala si o la na nya be agbe ala sa agbe gɔme ke ye Yesu tsɔ na mi la ala se gɔme ame si ke si dzitsinya la agbe na ame si ke be dzitsinya la agbe la ye sia agbe gɔme ye la se alléluia agbe ke Yesu Kristo tsɔ va na mi la atem se gɔme lɔbiye come on eye ne dzitsinya quatre la si o la mato se ne ke gɔme kura o ano mo follow ano mo tiroko ano hanko wo ma se ne ke gɔme tututu eye barato ye be dzitsinya no kura la e gobe adonke me kamo na ne ko to no joa nye me nya o ne ke me di be ma no ko ma no amerika mo ga glonya ke na mo wo dzitsinya ku wo dzitsinya kwatri oyala no le agbenya glo hala me kawo no go be ku halila me kawo no go be de kokko la firela me kawo no go be fofu kokko la firela me kawo ala go be this is the nature le ke ya mo jodo ya ne ne tai chele madu no vinye maulo abele ke lo nyi haine maulo mi okata ta nyak bebe o sofo gade le miasi alo no la gade le miasi abele ke ebru to fa gbali agbo na mi ne alléluia ta me di ma to no be le nyasianu be na se gomo nyire be na le alléluia ne mi kle chokuku efe kuku efe la gogo la mi be na alléluia praise the Lord kuku efe le hebru to fa gbali ta mo be ke eyala esimo ocho vosa de ka na de nouveau ta megbela bobo no anyide mauve nusime tegbe esi acho vosa de ka to savore mieta vola bobo no mauve nusime hala se tegbe vosa de ka ho Yesu Kristo cho ye go be echo e to ventila hedu anyide mieta ko e pa purele mieta ba mi akpode de to ye pa vosa de ka ho ke wo me pene na tem se agbe ho ke le ya ba me yo to va na nyekula bene na tem akpa gbe to me alebe to shemla jichinya ke le correct ke ye jichinya akonka ke e me kola bena swasio azon de na nya ame ntonto le maume le yesume le agbenyi gbaji no pokwa wanya be mo fogwa le klom no vi yo to bibla ijebo le mi kuko eto amebe ke Yesu Kristo vosa ya vola ke yala esime ocho vosa de ka na de nouveau ta vola megbela bobo no anyide hallelujah mauve ndusime tegbe eye to ekema jila ele la lam hala se esime wa to efe futo awo efe afodiji nu ela bena vosere ka ocho wo amesio unti okola bribo hala se tegbe vosade ka yes yesu choko amia meoti vosade ka ho yo cho manya me to magaba to bukao de ka ke chola ye choko mieti se ka ho hena yo kata bena nyaba jichinya gbagbo no le nuko se semala atem se gome bena atem nya mauvavi to biaji le blibo de deme la be to semala asenu gome
le khosesike e khwapeto pedoke e wona milaji novi loloto novi nyoe mawule nu fona mi besiagbela ye o jebe mi se gome la be ena chichinya ye yemi novi loloto mi le gome sema e ta bible ji gona mi bena le bible amelo ele gona mi bena. Alléluia. Elle avait la voix de cas. Ochowo, amesio wuti woko la blibo halase tegbe. Voici de cas et combien ti. Mia mesio ti oko halase tegbe. Menya voici me veyo. Omaga chobu vakao. Yesu tore kamayo cho combien ti halase tegbe. Par une seule offrande, il a régénéré tous ceux qui sont venus à lui. Donc, voici le caméra. Et vous mieux kata meye yebubuo. Mia monsieur va voir le croisement. Et vous même toi si yeto. Donc, voici le caméra. Yo combien ti à la cette dégbe. Le Jésus Christ ben quoi mais. Novigne le sema. Novigne le gomme sema. Et de la se gomme. Amen. Elle veut vieillir now. Elle veut dire nami. Et il dit que Bobo Kokohandi d'Assele Eunti Nami. Oh, le Saint-Esprit a aussi attesté. Bobo Kokohandi Petit Nami. Attention. Nous si que Dieu Bobo Kokohandi Pela. Et n'y a matro. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Praise the Lord. Le que n'y a qu'un vous Jésus Christ. Et tu omi, mia à monsieur Otioko, tu fifia haï de c'est et gobel ou quelque chose là, au continu, tu m'as fait de ma forme. Nous m'avons commis à Sema. Alléluia. Elle a vena, et si mon globe, et si elle nous si, ma blackle, ou l'un quelque, si on me bella, après toi, yé bleu, ma tonne, et si on a d'offre diome, et on peut t'homme, ma ngoro, et n'y a pas gardé un offre nouveau, pour vous d'adore, oh. Que affici, nouveau pour que là, pour ça de nouveau, ta méga nanani, oh. Après toi, ben, y'a un moulo, y'a un peu saut, t'as dévié un peu de maison. Et on m'a dit un peu, et même si je suis pas le peu, t'as oumé. Ben, mia don kuji. Toi, tu t'y y'a, c'est qu'on a mis, mais. Et y'a ben, y'a, c'est que, ouais, c'est voilà. Y'a ma gardon, combien de nouveau dit, azon, oh. Elle a ma fille sur ton nouveau qu'elle est là. Omega wa vous savez le nouveau ta oh la vigno. Affiché on cho un nouveau qu'elle voilà. Omega wa vous savez le nouveau ta oh. Et babo le mia bleu le mia flou baby choya ba. Ne mi safo na mi woye na mi. Ne na nyona mi alakpa o le mia bleu me. Mi ga wo. Ala be mi wala ti nya kutai. Mi a pas dit à quoi tu t'ailles. Et qu'on veut, mais me va, ma ou quoi que mi boube mi a tout photo, et là, n'a pas mi a quoi de. Et mi les noirs me disent que ça me voit. Au ben, y a là, et c'est là où tu as des petits moments. Ben là, tu signes ni la situation. Mais là, Seigneur, comme, au gloire, mi a pas ta gomme. Ben là, donc, coup du kaba. Ben nous qui a pas toi, on a mis ya. Le Jésus Christ, on comme. Et à ta novice, c'est bien là. Seigneur, ni si kapoto ko bona ni club e na trole mauti blibo na de popo. Alléluia. Nye alléluia. Ayo gbabana le kuki blavofo toi mère. Blavo le camé et si nous la gasi les mia si les maufs appellent nous là. Les mia outi les maufs appellent nous là.
le mia si unti le mia si unti la mina mia cho ejinya tepeto esi minya ba peto Yesu Kristo tozi enunola gansiele maufe ape ajikom la ke minya la nunola gamenye Yesu Kristo osofo gamala ye le mia si le maufe le maugbo eye esi esofo gas le mia si le maufe ape nutala mina mia cho ejiblibo le nyateveme ejiblibo le nyateveme no vinye le mia va peto la bolu le Yesu fan kwaji na de kwa blibo mi le sema elevere nye klo be mi asem yo goma. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ma on ekpere nti o la to se goma kaba ela ba elevere be na se goma ne jishinya nyene no sio azon le Yesu Kristo bon koma e to gola mi bana e ya ta azon fuku ki blavo via go bana mi na mi a choji nyatefeto e ji nyatefeto to te wa foto go. Hallelujah. Mi na mi a choji nyatefeto ateva ma go. Praise the Lord. Ji nyatefeto to te wa ma go le ko se blibo me le ko se fe kakare ji blibo me mi te va ma go le e ko se fe Hallelujah. Fe kakare ji blibo me ababe sioklo jitinya vol da chove jio menela eye mia eye wa cho echi oto ti josre lena mia pe nkilo o hanen maka azo si kemi nyaba nuno la gasa mia si lovinyo eye mia va poto gbogbo jida pole pe kakareji ela ba mi nyeba klo me pa jitinya vol yoda e mi nyeba na azo mia te va gbogbo le khoseme khose blibo pe kakareji blibo be ben ya ton pa ma pa nukundo wala le fa gbeme le sika o klome pa e jida daora o kwa jitinya vol yoda hele chine ya pati la kweti zozroe kenye ba gbechila to eya to fa musabe yo wonya kwemi to si amekokwe be wa yo be Kristo to amekoko ya be Kristo to me chechi de lo ya be Kristo to no vile to le Kristo me maune irao be elignation comme sem le Kristo Yesu von kwame Bible a lemelelo menye nyele nya glomu nya ke Bible a glomu le nao nye me pa na nyao menye nye toko chola glo na nyao nya ke mo chona mle keke o me mbona yenye ba mawe yom pa chonya denu na ba mbona ipotuko yata se ne na chele dorme la deju kakaka le Yesu Kristo bon kwaji eye ni jigwa bana. Alléluia. Minami ale mokoko medasi. Alléluia. Minami ale mokoko medasi. Mi ale mokoko me fufu meda asi. Se sie bene mi magafa o. Ela bena a Messi na ngbedodo la enye lute fa wola. Eye mi ale kude mi ano nonti. Le jisinya nyosi kele mi asia. Mi ale kude mi ano no le lolo blibume. E mi adeji fo na mi ano le lolo ple donyi wo me. Ne jisinya nyola sura la odonyi. Godo matoi. E to be asori no yo. Bible go na mi beli. Jisinya nyokele mi asie o klomianti. E mi to si ma fo vivre avali. Elle na mi bana nya no mokpokpo me bubu me da asisi bena mi agava o ela ba me ko lik la me gava na o ma weli ke mi de to ko me ela bena amesina ngbedo dula enye no te po la na ye be ma o ke nye ngbedo dula don gbera mi o nye te po la de adale fo nyajia e nu ka glomele nu ka be ya bona fisio no viyo maululu mawia de onyo alegbebe eye ponu wono kata o letepe mo dibe chishinya ne nasio
jidefu na sosio hajire gobe Yesu ta jidefu le miasi mi ma vo futo ope nyanya wo et la belle miela Christopher Pokloter yata futo mate wadu miaji wo ahomu watu chikamacho miafo là-bas Yesu lomi elomi lo après Kristo aye lomi la elomia o katalo e Yesu ta ejidefo le miasi o Kristo ta jidefo la swasio e magafo na neko là-bas o sofo allo nous non la kama kenye Yesu Kristo elle le mau fa afia nous le fiarfeme le ndusime na feto alebe le nyakona konami la be dogbo kokwi bena no no go me konami gbogbo kokwi de kwa no go mename de dia no go mename ne wo kenye Kristo to ye jishinya nulation ye crocelation de mau feto ke wonami to Christopher donc chochona me ye trosi Kristo to la jishinya nulation ala wonunye ala kponunye le ala senu go menye le et à la wonu kata le dodolu ma négligé ndeko la be Kristo to men négligé na ndeko jisinya yo ne sosiobe alebe na jisinya nyima ne chinya nyino ina be na kponu nyo ina be na fonfo nyo ina be na desusu nyo la be jisinya nyo ye poto oima le consécration de mauji de koko ke nanye plota et mi lemela oyombi a me koko la jisinya koko ele aussi et à la wonu kokui à la glonia nikele tefe madala pao ene mau yomina be mianye amomo be mianye ma ne mi atomo avo le subo me menye miawe le mau subo mo we le miawe subo ke ogwa mi subo yebela ni voix mau et mi diaji de fo na mi al ko le khoseme mi le khoseme voilà si c'est si ben nous que ya poto globe wona mina mi khodisa ya ta oklomianti kankemdo la be vosa de kakuwo yena be mi kokolo no bien akpebe seignation gomme et ya to na nyegbe ya la poto Christo fon comme à l'ebe de kokko ke tu poto Yesu Christo bona wala na su ha siegbe azo à l'ebe magadasi do kobeli egbefe patapato ko le khiame kalo ko yo mo honya mo foto lori ona no lomi de nu manya to ona no fumi e jisinya kukumo ona no fumi le jisinya etre eduka jisinya kenye quatrimo bele nya ba jisinya lenyo na va Kristo go kunya te foto khos Kristo jiso kwa jisinya ye la swasio e amerika maga flu gbogbo ko to de nu go mena ne la bible kwa la seconde zeka direct à la seconde c'est quand même pasteur coco la bagolo la bobo to si ademi okatapa ma officiel mien elle tawano yi bia gogo coco na fio ne nyakeye o do ma fa beta ko la bloga pour yo ta quoi à la seconde piam o to mi a donc kun dinamie ma yo mi a to si mi a fait cluvio yo bere ma o vile comme yo cluvio no vio alléluia no vile comme yo cluvio no vio yemia ono mi metafo ono mi robe maga kuko wa to ko gaza me de kulo wa to ko gaza yemia o mi no alenam ono mi afube ni wala ke ni wala nyona mi no ni nyona me le mawa ni nyama le Kristo me na ko Kristo ji se yete bokwa ni nyona ba ko le me na la socio la ba ma to ngere o ta go te vie ye mo te o ta do foto me ka fi na mo wa ye ya ho ka pe la ba ile ta do foto me nyao eye you never give a whole like body there. Et tu vas courir à mettre catata. Mais va courir pas sur tao. Courir n'y a catata. Nya oye beta kolobe mi apre na mi nya do courir na mi. Mais yo ye nya ma gale nya mi yo. Awo. Yesu nya ma ga. Yenya nko. Osofo ga. Yenya no la ga. Yenya kata nya teta kuna. Yenya kata ba kula jena. Yenya avu emela. La be nya foto ke jemo na avu emela. La ba foto kama demo. E ya ta lo bien. Segbeya ne la tola poton kilo o yo kaka lesi ke senya ya eto de dometa
bena ekpɔdu ko bena aso tsitsia nyo sosi ye butamala bus etan nyo na le susu nyo eye wonu kpɔkpɔ anya nu kpɔkpɔ nyo yala kɛrɛ nu nyo hanti la agbome godo matamata tɔ le Yesu Kristo ƒe kɔme mawu ne yɔlu kene ko be ezare yanovi Yesu nyo o yam mawu lelo avɔdziɖu la tso Kristo ƒe hame kɔkɔe me ko yabe True Forgiveness Mission Australia yemia le ƒe be tsɔtsɔ ke va ƒe dɔwɔƒe ha si ke le Australia o mia yɔ le fase bo mia gblɔ bena la mission du vrai pardon. Jésus nous a vraiment pardonné. Jésus nous a vraiment donné la liberté pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la tranquillité, en lui seul, dans Jésus-Christ. My amis, may God bless you all. In the mighty name of Jesus, be blessed forever. With this beautiful word of God. Mopenya nyusia nenabe on na to ya to gbe ya le Yesu ƒe ke mia dogo zare mi Jesu mia no via gble hoho ba yenye Yesu nyo maulolo o yiram avakidola le Yesu Kristo me. Hallelujah. True Forgiveness Mission Australia. Mi na nyerelo jisinya nyere sumiasi na buta mo nyere no vionti na de susu nyere no vionti na lo havi abreka won to jisinya nyela siole do ko lo kwa lo havi ne lo la ma se mo to na havi ta won to anya be lo ale me jisinya yusu kala si mo ya afia to na no violo ba ole yami Israel. Bye bye. God bless you all. In Jesus name. Amen.